Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mbola tsara tsika jiaby vahoaka Antsiranana. Nakaty moa mbola toy ny vidéo naka mikasiky fivoriagnany andeha ataony Antoko Timo amy tanànatsika Antsiranana. Sois prudent mon frère, sois prudent. Sois vigilant tsika amy tanàna io. Sois vigilant tsika amy tanàna Diego io amizao fotoana zio fa le temps tsika mba hitambatra eky. Le temps tsika mba hitambatra eky zay mba hoe karakory ataotsika vraiment amin'ny tanindrazana tsika io, hitambarana io. Okeka tsika tsy andeha ambanimbaniagna eky amty fiainagna fa 21e siècle zegny atsika mbola ambanimbaniagna amy politiquement. Mba hitanareo fo DJ ny boîte de nuit ndesindreo andeha nampitondra atsika teo zava raha nandeha nataony ola avy Antananarivo zegny. Fa nambarako eto TGV, HVM, Timo, Antoko telo aby io namono Madagasikara. Izy koa mbola nisy olo amitsika ao nitsangana nandeha hagnano Antoko regny, maîtrisenareo zavanareo tsara beky ro olo regny. Fa tsy olona mankatia mihitsy ny tanindrazana atsika io mon frère. Et le sœur, mba mivoaza nareo, mba za mety eky andeha kadalaindreo amin'ny Antoko Timo, TGV, HVM, Antoko telo aby io fanambarako anareo, c'est tena Antoko, c'est pur cauchemar ny Madagasikara. Mantolo, fa atsika avy amy lakoty maintsy ny tegna victime, fanambarako anareo victime matsiraviny. Fanambarako anareo zegny, raha jiaby nandeha nataotsika jiaby mila manonga Antananarivo, centralisegna. Anareo mandeha mangala passeportnao zay, passeport anao malagasy mila milomay Antananarivo. Anareo mbola mivolagna zegny tsy colonie. C'est un colonie. Madagasikara samba mifokonany. Fa izy koa Madagasikara tsy jiaby hoe nataotsika hoe olo mainty na olo malandy miragna razagna, là c'est autre chose. Même ça, c'est toujours il y a un problème. Mba mandiniha eky atsika jiaby mipetraka agny amy faritry mba tsy hagneky intsony ty centralisme ty. Parce que ino, izy koa tsy zegny zanakanareo mandeha manonga Antananarivo fambarako anareo zegny, izy andeha agnamboatra passeport, izy andeha angala visa volaniko aminareo zegny. Tsisy olombelogno tsy tia boaka ivelany, surtout amitsika ao. No nino, no tanàna io fa sahiragna. Mbola siregna koa zanakanareo miboaka ty ivelany mila miaritry jaly io ndraiky isaka izy maty. Soit izy isaka fiaignanany esclave, soit secrétaire opisolelaka. Siregna, maro nagnano étude zanakatsika boaka avy agny amy faritry. Fa mba hoana may tsy tafavoaka, tsy hoe tsy mahay mianatra izy. Matoa izy navy jusqu'à université, izy siregna amizay zegny le bourse tokony andeha agny extérieur, anoy in'izay fahaizagna anany. Mais maro zanakandreo ndrianandriana Antananarivo tao zegny tafavoaka amin'igny zavatra, majorité étudiant de Madagascar représentant ici olo avy ao Antananarivo ihany. Amin'ny fomba ahoana? Tout ça y a une explication. Tokony mba mandiniky eky anareo agny amitsika agny avy agny amy sisiny. Karaha zegny koa andeha angataka visa ao. Izy koa anao mandeha manonga amin'ny avion, anao andeha angala avion andeha aty amy France aty, amizao fotoana zao io, la malagasy agnaty ao majorité olo avy ao Antananarivo ihany. Dikan'izay visa zao andreo visa simple comme bonjour. Fa anareo avy agny amy faritry avy ao, dès que reo mahita agnaragna, fa déjà fa vangoendreo anao. Visa-nao fa na io tsy azona ambassade za matoky volanao fa éliminé. Parce que en France aty koa olo mandeha magnefa visa zegny, volanany fa naleny fanjakana. Tsy maintsy amiany fanjakana izy ny raha tadiaviny fa tsy refuser ny fanjakana. Sinon il te prend pas l'argent. I tsy angala volanao. Amin'ny fomba ahoana ve l'ambassade amitsika ry zegny ke hoe ke manjary rojeo ty izy koa olo Antananarivo ao fo magnano raha parce que majorité olo miasa ao fa irofo.
dikan'izay boka vola iny tsy avy amin'ny ambasady agny ataovanareo enquête boka sy koa anareo magnano enquête amin'ny ambasady ao miboaka nandeha iaby volan'olo nangataka visa réfugié nipody tsy nipody amin'ny tompony koa natao enquête raha zegny c'est certain tsy monsieur l'ambassade ny français mangalatra vola zegny ao fa ro olona sécuritaire ao bloqué ndreo vola igny vizanao réfugié olo i mandeha tsy sy raha vita tsy efitra andeha hiditra amin'ny ambassade ao andeha lomoin andeha hagnano grève nandeha gn'ino non parce que gendarme déjà garde du corps amin'ny ambassade ao donc raha jiaby zay fagnanaovanao sécurité centralisé ndreo et discrimination Antananarivo ao anareo mbola tsy mahatsapa raha zegny ho an'ny taranaka anareo izy koa nareo nahita olo nitondra antoko aby regny antoko telo aby reto TIM TGV HVM volagna fa tsy mankatia io faritrinareo io volagna fa izy tegnany complice de diable donc arevanareo maso izy na ino propagande ataona aminareo arevanareo maso izy fa tsy mankatianareo velively zany tompoko kary miangavy anareo za mba mifoaza amizay tsika mba tsy hitandregny eky olo andendetiky ty tanàna io ao raha tsy fédéralisme mitsangana anareo fa colonel Michael fa nagnamianareo la liberté d'expression démocratie tokony mba mitsangana anareo tsy andeha hiady tsy andeha amaky tragnon'olo tsy agnino mba magnambara hoe fa zay fédéralisme maro de mitsangana mijoro amy 13 mai mitaky ny finjaram-pahefana isam-paritry mitsangana amizay zo karaha tao Antananarivo mitsangana zegny azahoagna raha fa tsy agnabony fandriagna na za ndeha boaka ndeha koragna vita nino mody antragno zanakanao tsisy na collage andeha hifagnazanaka tsisy asa atao tsisy vraiment fiainana zegny fiainana andeha ataotsika ao amin'ny atsika ao amin'ny sisintany zegny manjary mampalahelo zegny aveniran'ny zanakanareo zegny nefa zay ty eto zegny mba miady karaha ataonareo kanefa tsy hoe antena tsy mahita any ho antena fa antena koa mihina fontena marary mahita raha lantena tsisy moyen possibilité sans sortir tsy mahita moyen zegny ro iboandreo koa fa tofé kary mifoaza anareo miala amin'ny étouffement zegny fa niala anareo amin'ny étouffement tamin'ny andro teo nitondra anareo nagnambara zay matahotra tsao gadregna zalahy zay matahotra tsao vonegna zalahy zay matahotra tsao andeha ampidirigna amin'ny prison zalahy zay matahotra tsao gadregna zalahy Joti Michael nagnamia cette liberté c'était grande opportunité amitsika avy agny amin'ny faritry za mankasitraka colonel Michael amin'ny la liberté namian'izay oka amizay tsika avy agny amin'ny faritry mba hatsapa hoe lera tsika hitsangana hitady avenir antaranakatsika fa tsy andeha hisolelaka lalandava ry avako avy hitapotrika ty andeha madiky zay grande avenir antaranakatsika assalamu alaikum wa rahmatullahu ta'ala wa barakatuh engany mba iova tsika amizay toetsaigny zay assalamu alaikum